Presiden barim ke Amerika ubaya kun biang mentaka kenti u Donald Trump la Siat nakabenta ka Shkor ke ba udang Ialap Elekshon ha Pennsylvania ha ka jan miet sengi sajan. Ukuli ulak sam ya kabenta shaneng ka Shkor phang kamon jonga long u Trump hadien ba ula syak senret kudi ha uwi ubrio ka jingalang jong u ha Butler Pennsylvania. Ki pulit ke Secret Service kila pentikna ba u Trump ula laj na ka jingma menta wat la ula dan ha ka jing mensau. Ubrio ubasiat u Donald Trump ula siat yap haki pulit ke Secret Service Katba uwe uriu pat baru ula klat hadian kajingnya senrait kuli. Ya ubrio ubasiat u Donald Trump latip kerteng kumu Thomas Matthew Crooks baat pos nam karta ubasa Habital Park Pennsylvania. Ki pulit ke Secret Service kila ong ba uni ubrio ula senrait kuli bun kala na kajaka bakham kenjang kabadan nabar kajaka kabala penlong ya kajingalang jong u Trump shwabu un siat haki pulit. Kani ka jingja kalau penlong ni kinong yalam kiri ban pendem jur kentup na presiden ke Amerika ubaya kun persya u Trump u Joe Biden. Kawai na kimat eleksyon u Trump kalong banya sat ya ka hok bandon katiar na sulay ya hibriu banya da ya kajing imjongki bat kimar kimata wat ula penpau bakadan kam ban perking pat hakikat tu kat niki benta.